ženimo igumana Mojsiju Zečevića, koji je mnogo značajan za ne samo bratstvo Vasovića, nego za šire i Vasoviće i za sve druge, jer boje nije o njemu mnogo da govorim, jer govorili su istoričari, pisali, a to je vitez krsta i slobode. Mojsija Zečević je zaslužan za veliki razvoj hrišćanstva. 9 ili 10 Zečevića čuvali su manastir Đurđevih stupova preko 100 godina. Jedan aplauz za Mojsiju Zečevića. Odavde je velikan Miljan Vukovešović, vojvoda koji je učinio mnogo zajedno sa Mojsijom Zečevićem da se ujedini Crna Gora sa Vasovićima, odnosno Vasovići da se pripoje Crnoj Gori. Vi istoričari znate da je tada teritorija Vasovića bila 3 put veća od stare Crne Gore. Živjela Crna Gora! Tu je i Serdar Tomović odavde ponikao i njegovi potomci. Živio Serdar i živjeli Tomovići. Velika je plejada i danas mi nije namera da brojim bratstva, niti istoriju, jer svi Vasojevići, sva bratstva su napisali knjige i nema nijednog bratstva Vasojevića koji nisu već napisali knjigu i uskoro će biti knjiga o Zečevićima. Autor je Miljan Zečević. Jedan aplauz za Miljana Zečevića. Draga braćo i sestre, ovaj skup je mnogo bitan i za budućnost. Velika je stvar da vi, braćo moja, budete složni, da se viđate bar jedanput godišnje, da budete mostovi između država, da budete mostovi između plemena, da budete mostovi između kumova, drugova, jer samo tako se razvija mlada generacija. Moja je poruka da čuvate djecu, da čuvate prije svega prosperitet mlade generacije, jer bez toga nema budućnosti. Ja želim da kod vas i u svim porodicama vlada uvijek veselje i slavlje i da se okupljate i da jedni drugima pomažete. Mi to kažemo da činimo, ko će kome više dobro učinje. Mi želimo da se razvija crkva. Koja crkva? Pravoslavna crkva, srpska crkva. Jedan aplauz za vladiku. I želimo crkvi da se razvija i da ne svađa narod, nego da razvije crkvu onako kako su preci to radili. Kako je vladika Petar I, kako je vladika Petar II Njegoš. I takva crkva i takav ponos je ponos i za budućnost. Nema razloga mi da mijenjamo ono što su preci zacrtali. Mi treba da razvijamo, a sve više treba da pomažemo. Je li ovo radi? Da završim. Vasojevičku magistralu moramo završiti. Znači ovaj put od Bioče pa prema Srbiji moramo završiti. Želimo vlada Crne Gore da obavi obećanje, a mi Vasojevići da se ponosimo jedni drugima, da se ponosimo Crnom Gorom, da se ponosimo srpstvom, da se ponosimo Rusijom. Živjela Rusija! Želim vam sve najbolje i još jedan sretna slava, Aleksandar Nevski. Stavljeno.